Alo mātou te mai o langi, our Father in heaven. Mātou atu i o luma i le nei tū lao lo sa patipaia, as we come before you this hour of your holy Sabbath day. Mātou te whaftai te mai le whiau ua umo ina etu ina mai lau whionga. We thank you for the message from your word. Mātou te sa ili manuia ina i whapeo na maua se mālam na angamoni a wā le whai unga o aso o mātou olai. We would like to seek you, Lord, to find a true understanding of where we are in Earth's history. Patasi mai whamonmole a te mātou le nei sapati. Please be with us through this Sabbath, le nei whiau, through this message. Le swafo Yesu o le malautua, in the name of Christ. Amen. O leo tuol tātou whiau i le sapati le nei. O leo tuol tātou whiau sapati le nei. O whau tuina whape nei. O alo Iova, o lo i tonu o le malmalu. Po o alo Iova, o lo i tonu o le whale whai. The title of our message is Thy Way, O God, is in the Sanctuary. I liu lau tusi le soto e lusuma lima. E soto lom taupo e lusuma lima. E soto e lusuma lima. Alon whai po valu. Exodus 25, verse 8. E soto e lusuma lima alon whai po valu. Exodus 25, verse 8. A maulo tusi em whai on tato whai tau fatas. Mai lupula fionga le tua, ia lātou whaia fo i mo au se malumalu, o te nofo ai, whatasi mai lātou, whafonga whai poiva. E tūsama mea umalava, o te whaali atu wai a te oe. Pei o le whātusa o le malumalu, ma le whātusa ana mea, umaua, umalava, ua ia whapeo no o tau whaia. Mai lupula fionga le tua, ia o tau whai se malumalu, Māte nofo ai whatasi mai lātou. O le whiau leo malumalu, o le whiau o le tala le lei e whawawau, o le whiau o le aunga o le whiau o le malumalu, ina ia whapeo nawa, toi whatasi le tua matangata. This message of the sanctuary is a message that is or lies at the center of the plan of salvation. It's a plan of salvation that is revealed within the sanctuary to bring God and the fallen race of humanity back together again. Amen. Salamu salau e onu sumar valu fai po lu sumar fa. Turn your Bibles to Psalm 68, verse 24. Salamu e onu sumar valu. Salamu e onu sumar valu. Alon fai upu e lu sumar fa. Salamu e onu sumar valu fai po lu sumar fa. A maua, e mwhai on tātou whai tau whatasi salamo, e ono sumal valu, alon whai upu, e lua sumal wha. Mai lupu la fionga le atua, ni salamo e ono sumal valu, alon whai upu, e lua sumal wha. Le atuai, na lato i loa lawa fio atu, o le fio atu o loa tua, ma loa tupu i le malumalu. They have seen thy goings, O God. The goings of my God in the what? In the sanctuary. Ia o tau whaia se malumalu, ina ia mwhaia na o whatasi mai lato. Make me a sanctuary, that I may dwell among them. They have seen the goings of my God, my King in the sanctuary. O alo Iova, o lo I tono lea, o malumalu. Ele ngata o alo Iova, o lo I tono malumalu, au le aunga o malumalu, ina ia whapeon whatasia lea, le whanau o tangata e ang sala, ma le tua soifua, mamalu. The center of the plan of salvation in the sanctuary is so that God may dwell among the sinful human being, so that human beings can once again be restored in the presence of God. Amen.
So in the sanctuary is seeing the goings of our God, is seeing the way of God that God took in order to save the human race. Ito tonu al whartawhai, o lo ai yalo yova, ina e whapeona la vea ilea, whanau tangata. Amen. Tanielu e valo lon whai po sumal wha, valo anga lea sa tātou vaaya, the po, ma vai atu, talking about a prophecy in the book of Daniel 8 verse 14 concerning the sanctuary that is to be cleansed. And he said unto me, unto 2,300 days, then shall the what? The sanctuary be cleansed. Ona whapea mai leo ia ia te au, se ia atoa fiafi matai au, e lua afe mal tolu selau, ona whapa ia ina ai leo malmalu, mwhai tato whai tau whai upa sulima se pa ia whai upa sumal fitu. Na au Lord whalinga, o hau lava tanielu, o na au sue ai leo le winga, whau te foi, o tu mai o luma se tasi o tino mai peis tangata, o na au langona leo le tangata le vao au vai o iulai, o whalau o whapeane, ka perielue, ia e whamtalaina al whalinga i le nei tangata, o ia sau e lata ane i le mea na au tuai, o sau lava ia, o na au fefe ai lea, ua ou whapau whao. O na whapea mai leo ia te au, ia e iloa, le atali ia o tangata. A wā o na pōle unga, e taunu wai le whalinga. Unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. And the meaning of this particular vision, Gabriel was told to tell Daniel the message, and Gabriel said, understand, O Son of Man, for at the time of the end shall be the vision. Malupula fionga letua, ia e loa, le atali ia tangata, awa ona pole unga e taunu wailea, le whalinga. Lona winga, o le whalinga lea, i le tania le valu sumarwha, e whate tauanga lea, i le taimio lea, le taimio le unga. The vision of Daniel 8:14 is about the time of the end. Amen. Uman tātou wawai, i le whataunu unga o le waloanga, i le tanielu eiva o lo iai waloanga, i le fitus fuluvaya sa. We've seen the fulfillment of this prophecy in the past lectures. We've seen the 70 weeks that was given to the Jewish nation. Fitus fuluvaya sa, 70 weeks of prophetic time frame. Ezekiel 4:6, Numbers 14:34. A day equals a year, a prophetic time frame. 70 weeks, 7 days a week, 7 times 70, 490 days, which equals to 490 years in prophecy. Tātou wawai, le amatanga o le waloanga, or the beginning of this prophecy began in the year 457 BC, when the king of the Medes and the Persian gave the commandment to restore and what? Build Jerusalem. You know what? Avelea, le polo inga ina ye whapeona to e whaia, ma whaumaina Jerusalema. 70 or 457 BC, mai le teimi lea se pa ia lea. Le ti ai lua sumalfitu, from 457 BC to AD 27, 70 prophetic weeks, fitus fruvayaso, whaavaloanga, brings us down to the Messiah, pe au mai tātou le taimi o le Mesia, o Yesu Keriso. Mai leo pula fionga le tua, se pa ia ti ai tolu wha, o na uma leo fitus fruvayaso le na ave moai, o Israelu. When it came down to AD 34, Acts 7, Acts 8, Stephen was stoned, and then the message was given to who? To the Gentiles. The 70 weeks that was given to the Jewish people, they rejected Jesus, and as a result of that, their time ended as a people, and God gave the message to the Gentiles. Ino uma le upu whabalo anga le sa ave mo le au e kale sia yutaia, me lupu la fionga le tu o ave le au ifea. Inu ese. But the 2,300 year prophecy didn't end in AD 34. Ele umal tiaya tolufa. Fitus fulvaya sa fasela wivas fultausanga mo Israel. 70 weeks, 490 years for Jerusalem, for Israel.
there remains how many more years? 1810 years. Olo toelea. Afe valu se laus fulua. Tausanga. From 457 BC, 2,300 prophetic years, brings us down to what year? 1844. Malifali mafitu tilamo, lua afe tolu se lau tausanga whaavaloanga, aso whaavaloanga, e au mai tātou anga ilea. Le afe valu whaafa, 1844, is the beginning or is the end of the prophecy. Tasi valu whaafa e umanga i aile taimio lea, o le valoanga, whaafonga le upo la fionga le tua. Unto 2,300 days, then shall the what? Sanctuary be cleansed. Tolu, lua afe mal tolu se lau ona alia. Ona whapaiei na ilea o malmalu, lona winga, 1844 por tasi valu whaafa na. Whamaina in malmalu, whapaiei in malmalu. Sanctuary was cleansed in 1844. Olif sili. Ole ana malmalu le sa whapeon klinina pe whapeina il tasi valu whaafa. What sanctuary was cleansed in 1844? We'll answer that message or that question in this message. Amen? O le tala le lei o lo i tutonu o le whalawhtawhai. We're going to have a look at the gospel within the what? The sanctuary. Ni lulau tusi Filipi lua. Filipi olom taupo lua. Philippians chapter 2. Philippians 2 verse 5. Philippians 2 verse 5. Filipi lua. Alon fai po lima. O lo tātou wawa ai nei lai le tala le lei o lo i tonu o le whalawhtawhai. Whai tātou whai tau whātasi Filipi lua whai po lima o le walu. Ia ia te o tau fo i lea lava manatu sa ia ke riso Yesu. O ia sa winga whātasi ma le tua. E le manatu ia o se mea whaoa ina ia tusa lava o ia ma le tua. A ua whamau lalo e ia te ia. Ua winga o ia whātasi ma le polonga. Ina ua whaia o ia whapei o se tangata. Nai lofoi o ia ua tino mai i le tangata. Ua whamau lalo e ia te ia. Wana ana ua oo ina maliu. O le maliu lava lea i sa tauro. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of man. And being found in fashion as a man, he humbled himself and he became obedient unto death, even the death of the cross. Ila upo la fionga le tua whamai, na whamaua lalo Yesu, sa tutusa ma le tua. A sa whamaua lalo ia, e ui lava na winga whatasi ma le tua, a ua whamau lalo ia winga whatasi ma lea. Polonga, ua whaia o ia whapei o stangata. Ele ngata ilea, nei lofo o ia, ua tino mai tangata, ona toi alea. Ona toi whamau lalo le e ia te ia, ua ana e o ilona, lona maliu, le maliu sa tauro. Jesus took 2 steps down. Equal with God, likeness of man, he humbled himself and became obedient unto death. Ina ia whapeona, o mai a te tātou. O lo tātou wawa aila stepu i e tolu. I to tonu lea. I to tonu o whalawhtawhai. Well, we're going to look at these steps in the sanctuary. I to tonu o whalawhtawhai, sa iaile mea sili ono pa ia. In the sanctuary, there was a holy place, there was a most holy place. Outside this part here, there was a courtyard. Most holy place, holy place, then most holy place. You have the courtyard outside, you have the holy place, and then you have the what? Most holy place. It's tonu la whalawhtawhai. It's tonu me silion pa ia, sa iai. Sa iai le tua. Sa iai lea, mamalu whasekina le tua. In the most holy place, in the sanctuary, there was the Shekinah glory, the literal presence of God during the days of Israel. And no one was allowed to enter there apart from one day a year.
anyone that enters in there will be struck down dead. But during the holy place service, there were services happening there every day. So what we're going to have a look at is the coming of God from the most holy place to where? To the courtyard. Amen? Wala le tua le atato wavai, ile savalia le tua mal me silio na paia, pasi le me paia, sei paia lea. Fa maulalo ia ya te ia, ana wo ina maliu, o le maliu le fea. Ile sa tauro. Itu tonu lan me silio pa ia sa ia le mamalu o le tua. O le ata o le langi. Itu tonu me pa ia ua afio mai Yesu ua pei o le tangata. I fafo lotoa, o lo toi whamau lalo a Yesu e peo polonga, ua maliu fea. I sa tauro. Most holy place, presence of God, a symbolism of the throne of God in heaven. The holy place is the stepping down of Christ as a human being, living a life of holiness in the fallen nature. Outer court is where Jesus Christ stepped down again, became a servant, and died in Calvary. La sanga o Yesu ifea. O wala yo vai o lo tono lea. Thy way, O God, is in the sanctuary. And then outside here, if someone sins, they'll bring their lamb, they'll get killed, and then the lamb will be burnt on the burnt offering, or the altar of burnt offering. Yesu na fo le alofa tu noa. Liulau tusi le Isaiah. Isaiah lom tau poeono. Isaiah chapter 6. Isaiah ono. Isaiah ono lom fai mua. Malelua. Maritolu. Isaiah 6 verse 1, 2, and 3. A maua fai tau. O le tausanga na oti ai le tupu o usia. Na ulo ai le li o fiol no fo ali sili malmaulunga. O na pito ofu foi na tumu ai malmalu. Sa tu se rafia lata ane. Sa tofu la tau ma apa awe ono. O apa awe lua na yeuftia ai o na mata. O le lua na yeuftia ai o na vae. O le lua foi na yelele ai. Sa vala au foi le tasi o fapeane. E pa ia yova o au. O tumulu la langi uma ilon man malu. In here what we see is the Lord coming to his what? To his throne in the sanctuary. Mai rupa la fionga le tua. Wava ai atu ia Isaia, ia angelu, e ia pa wo fitia la tino, ma wo fai maia. E pa ia Yova au. Isaiah saw angels calling Jehovah holy. Amen. Olef sili. O ai Yehova lea. The question, who is this God? As sila leilava. O le tua lea, o lo taua o le li, whaperitania, Lord. I le original, Jehovah. O le tua lea, this God, in the Samoan, it says Ali. In the English, it says Lord. In the original language, it means Jehovah on his throne. O le sili, o ai le tua lea, who is this God that Isaiah saw coming into his sanctuary in his throne in heaven? Liulau tusili Isaiah fasu malfitu. Isaiah fasu malfitu. Turn your Bibles to Isaiah 47. Isaiah 47. Verse 4. Amaua faitau. O le na whatawina I tātou, o Iova au lona swafa, o le pa ia o Israelu. Whawhonga whai pui wha. Mai rupa la whionga le tua, o le na whatawina I tātou. He that what? Redeemed us. Who is he that redeemed us? Jehovah. Isaiah 47 verse 4. And the Bible says in verse 3, if alia lo tino va aya foi lo ma o te taui masui o te le mawhai o na yetu mai sea. Is tangata na whamele whai pua wha tauina e ia
o tātua. Amen. Whamailei rupu la whionga le tua, o Iova, o lea, o le paia o Israel, o lena ia, whatawina I tātou. If you look in the English, oh, turn there. This is where the Samoan Bible was translated from. Isn't that right? Yeah? Isaiah chapter 6, it says, in the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon the throne, high and lifted up, and his train filled the what? The temple. Verse 3. And one cried to another, holy, holy, holy is the Lord of what? The Lord of hosts. The Lord of hosts. Isaiah ono. O tau o le li o lea. O lea le upule whamai le Isaiah ono. Na wa aia Isaiah le Isaiah mta upe ono. O le tau sanga na oti ai tupo usia na uloa ele li oa. O fio le no foali sili maulunga. Mai lupo la fionga le atua. O na o le li o lo fa ngaina lu fa Samoa. Ai ile fa Britania o lo fa mai Lord of Host. Ile Isaiah fa super fitu fa po fa. O va aia le Lord of Host di fea. Ile langi o ia le na ia fa tawina ma. Malave ina I tātou. If you go to the book of Peter, Peter says, we are redeemed by the blood of Christ. So the Lord of hosts that Isaiah saw, Isaiah said in Isaiah 47 verse 4, the Lord of hosts is Jehovah, your Redeemer. Peter says in his book, we're redeemed by the blood of Christ. So who was the God that Isaiah saw? Oh, Yesu. O Jehova lena va aia Yesu ile no foali. O Yesu lena va aia Isaiah no foali. O Yesu Keriso. So this Shekinah glory represents Christ in his divinity. Amen. Philippians 2. Let this mind be in you which was also in Christ, who was equal with God, but made himself of no reputation, took upon him the form of a servant, and became a man. Amen. So Isaiah e ono na va aia Isaiah lea fa lingo Yesu Keriso. I to tono al falfta fai. Me silon pa ia ile atola au satu ia lea. Satu ia lea. Le tula fono. We've already touched on this subject. Within the Ark of the Covenant, you had the angels symbolizing. There was Lucifer, one of the angels who was a cowering cherub. In the middle was the presence of God. That is called the mercy seat of the throne of God. Inside the ark was what? What was inside the ark? The 10 Commandments. A symbolism of the foundation of the throne of God in heaven. Amen. Mai lupo la fionga le tua Mateo 5:5. Maia, o tele sau e talaina tu la fono aya fataunuina. Jesus says in Matthew 5:17, think not that I am come to destroy the law of the prophets. I am not come to destroy, but to what? To fulfill, to do, to obey. Amen. I say, leango tu la fono le fa violona malo. Why? Because the law of God is the foundation of his kingdom. Amen. Romans 6:23, the wages of sin is death. What is sin? 1 John 3:4, transgression of the law, breaking the law. So sin is the breaking of the law. The payment for breaking the law is death. So why did Jesus die? The reason why Christ died is because the law cannot be changed. So therefore, God the Son came in order to satisfy the penalty of the law. He couldn't change the law, so he came to satisfy the penalty. The law says, break me, die. Jesus says, I can't get rid of the law, so I'll die. Amen? Which shows the immutability of the law. It cannot be changed.
So Jesus says, I did not come to destroy the law. Amen. Utele isawa. Faleanga ina tu la fono. Yesu Keriso iova lava ia. E soto e fasful tol fato lima. Olo tau maiai. Il taimin fa urfale el malmalu. Fa peo na tumu el malmalu mamalu iova. Exodus 40 verse 34-35 it says, when the sanctuary in the Old Testament was dedicated, when it was dedicated, then the glory or the Shekinah glory of Jehovah filled the sanctuary. That was the Shekinah glory of Christ. Ole alofa tu noa, e whaola I tatou, onoi. Kariso, Efeso lua whai poe valu maleiva. Liulau tusi le Efeso lua. Ephesians 2, Efeso lua. Efeso lom tau poe lua lom whai poe valu maleiva. A maua whai tau. A wao le alofa tu noa whaola inai o tou whatutua. Le mai ate o tou foi lea. A le mea ufo ina fua mai e le tua. E le ona o ngaluenga, ina nei mitamita se tasi. Mai lupula whio ngā le tua, a wao le alofa tu noa, ua whaola inai o tou ilea. E le whatua tua. E lea o ngaluenga e whaola inai seisi. Mai lupula whio ngā le tua, e whaola inai tātou ilea. E le alofa tu noa, e ala mai lea. Fatuatua, o le awalala ina e whapeon tātou whaola ina i tātou, e whaola ina i tātou le alofa tu noa, e ala mai lea. Fatuatua, we cannot be saved by works, we're saved by grace. Because if Christ decided not to come, which is grace, then we cannot work our way to heaven. Momai. Ana whapele I whiwhili Iova, e laa mai laa e lua ina ia whapeo no o mai lalangi. Ana whapele I manatu Iova I lona lofa tu noa, o le atu uan malulangi e sau, se ma manu e fiu lava a tama eva, e ngā lulue, e fiu lava I tātou, e awe le Misiona, e le mawhai e tātou ngā luenga o na lavea I se tasi. Amen. If God didn't decide to come, our works amount to nothing. So we're saved by grace. Amen? But that doesn't mean works is what? Is obsolete. That doesn't mean we can't do works. The reason why we do works is John 14:15. If you what? If you love me, then what? Then keep my commandments. A whaia te lofa mai ate au, o nā lea. Tau si mai lea o poloinga. Ana whapea e le whiwhili Iova, Yesu, e sau e maliu. Se ma manu e le maua e tātou sea. Se whaolatanga. If Christ didn't decide to come, we wouldn't have had an opportunity for eternal life. That is grace. But in order to return the favor, brothers and sisters in Christ, if someone literally saved your child crossing the road and missed the truck, you'd owe that person your life. Yeah? If you have some sort of sensibility, you will what? You'll be prepared to give everything out of gratitude. And that is how it is with the gospel. Out of gratitude, out of love, out of thankfulness, out of everything we've got. Because someone has saved us from the grave, therefore we're prepared through love to obey his commandments. Amen. So we're not saved by works, but works is the fruit of love. Amen. Ele saulai tātou ngaluenga, au ngaluenga, o fua I o le alofa. Yesu Keriso, le ia pui pui, e perus fulu no fai polus fulu. Liulau tusi le perus fulu. E perolum tau pues fulu. E perus fulu. E perus fulu alon fai polus fulu. E perus fulu alon fai polus fulu. A maua, e mwhai on tātou fai tau. Whafonga fai polus fulu. I le ala fau e olai, ua whapa ieina e ia mo I tātou, I le ia pui pui, olona. Olona lava tino lea. In the sanctuary, not only the ark
represents the presence of God, but the what? The veil. O le ia pui pui, o le ata o tino ai, o Yesu Keriso, le na seia, ina o maliu Yesu Calvario, na seia lea, le ia, o le winga wa, o motu sia le bao le tua ma, le alo, ua, manu o ia o na tatoa, ang sala, ina ia whapea o na seia e tino Yesu, ia te tawa la awala, e tatu te o e tonu me sili ona pa ia. The veil represents the body of Christ that was torn so that the gateway can be opened for the human being to go into the most holy place to dwell with God. Amen. Christ the veil. Talia le tua talo, alau pa ia onoai, Yesu, le fata faitau langoa, me manong, liulau tusi whalinga lom tau pue valu. Whalinga lom tau pue valu. Whalinga e valu, alom whai pue tolu man wha. A maua, whaitau Revelation 8 verse 3 and 4. O sau foi le tasi a ngelu matu mai le fata whaitau langa. O ia te ia le ipu auro e wha muai me manongi. O vatu ia te ia me manongi e tele. Ina ia vatu ai a toa mtal sanga ale au pa ia uma ili ilunga o fata auro o i luma o no whali. O le asu foi o le mea manongi o e lima o le angelu o waluai a toa matau sanga ale au pa ia i luma o le tua whafonga mere pola fionga le tua e iai le mea tau lea o le fata auro. The word of God says there was a altar that was made of gold. I te tono o whai whai na tasi lava le altar sa whai lea le auro. Na tasi lava le fat whai taulangan whai le auro. O le isi fat whai taulanga le sai whafo na whai lea le apa mea. O le fat whai taulanga le sa whai le auro. Sai te tonu o lea o le me pa ia. There's only one altar that was made of gold in the sanctuary, and that is the what? Altar of incense. In this altar of incense, it talks about the what? The incense that was going before the what? The most holy place, and then what? God in the most holy place will smell, it's a symbolism of smelling the incense of the sacrifice, and he accepts our what? Our petitions. Yona po mavai, o asu, o me manongi, sa whapeo na alu tonu me o sile na pa ia, o le ata o lea, upo la fionga le tua whai upo e lima, whai upo e wha, o asu foi o le me manongi lima, o angelu, o alua e a toma, matalo sanga. So, the incense was a symbolism of the sacrifice, or the sweet-smelling sacrifice of the blood of Christ, that is also carried together with the what? Prayers. O le tatalo la tato, our prayers is not accepted without Christ. Amen? Ele taliina tato talo pe ale ailea. Yesu Keriso. Me manongi o le ato lea. O le manongi o lea. O le maliu o Yesu Keriso. The sweet smelling before God of the righteousness of Christ through his sacrifice. A tato wola iluma le tua, o na talia le tato, ele tua, e ala ya Yesu Keriso, pe a tatoa, te talo, o le ato talo, au Yesu Keriso, o le fatu solea, me manong. Amen? Christ is the symbolism, not only of this altar, but the sweet smelling what? Aroma that was coming before the most holy place. Sa iailea, le lau ola, o areto, the table of showbread. Ioane ono fai po fasumar valu. Liulau tusi Ioane. Ioane nom tau po ono. Ioane ono nom tau alon fai po fasumar valu. John 6 verse 48. Fafonga Ioane ono nom fai po fasumar valu. A maua fai on tato fai tau. O au, o le areto le olo. This is Jesus saying. What is he saying? I am the bread of life. O areto la ia, o fatu soai. Yesu Keriso. Ai fa pe fea ia la mepa ma. Liulau tusi liane valuan fai po sumalua. John 8 verse 12.
Iona le mtau pe valu le fai pe suma lua. Iona e valu suma lua. A maua fai tau. Ona toi fetalai atu leo Yesu ia te ilatou. O fape atu, o au neo le mala malama o laulangi. O le muli mai ia te au. E le savali o ia il poriuli. A ia te ia le mala malama o le ola. Jesus says, I am the light of the world. Symbolism of these 7 golden candlesticks represents who? Jesus Christ. The light represents Christ. Amen? Complete. Ato toa. Fitua. Tu ngala mepa. Ole ato toanga olea. Ole pupula mai a Yesu. Amen? Le ngata ilea. Sa iai lea. Le tā noa sa whapea na fulu ai lima lea. Whawhai taulanga. O na alu leo whawhai taulanga i whea. E tono me pa ia. There was the laver that was used to wash the what? The hands of the priest as he goes into the holy place. Liulau tusi in Matayo tolu. Matayo tolu. Matayo tolu. Haupo suma lima. A maua whaitau. A watali atu Yesu o whape atu ia te ia. Tu mai nei pe ia. A wae whapeo na tau ia te tatou. O na whatau nu o mea tonu uma. O na tu mai lea ia te ia. Ua paptiso ina Yesu. O na maliwa e lea loa lea o ia. Nai le vai, whauta. Ua whavo no ina langi ia te ia. Ua ia I loa te fo ile nganga o lea tua. Ua fio ifo e peisa I se lupe. Ua o ilo na lunga. Ma leo pola fio ngale tua. O Yesu na ia whatau nu ina. Mea tonu uma. O le ata, o le tānoa vailea, o le ata ai. O Yesu na ia whatau nu ina. Mea tonu uma. Na ia papatiso. Na ia fulu e ia lona. Lona ia tino. I na ia whapea na mawhaia ia. O na whamamai ai. I tangata. Mafuanga lea na sao ilea. Le pangutā. Aisea. Ele baptiso pangutā. Esu e mareko sumaleono. Ele sao se sisla ile langi. Pe ale baptiso. Aisea na whaia Yesu il pangutā. E te sao langi. Na ia baptiso ina I whapeona. Sao lato e peo pangutā. This laver is a representative of Christ cleaning himself, symbolism in baptism, for those who cannot what? Be baptized. Those that have accepted Jesus, they've died, but they haven't been baptized, like the thief on the cross. Amen? Olona maliu, ile lotoa, le peru e iva alon fai pelu sumalua, liu lau tusi le peru e iva. E peru, alon tau po iva. E peru e iva, alon fai pelu sumalua, Hebrews 9 verse 22. A maua fai tau. Na toe ina uma foi o mea uma o na whamaina il toto e tusa mal tulafono. A le o iai foi se whamalingina o il toto. Ua le ai foi se whamangaloina. Mai lupo la fionga le tua. A le ai se whamalingina o il toto. E le ai sea. Whamangaloina. Where there is no shedding of blood, there is no what? Remission or forgiveness of sins. Lona winga, ina o maliu Yesu, o le ata o le whatawhaitaulanga mu, o whapea na whamalingina le toto Yesu tu mai mamoe, o na sunu leo lea, o le mamoe lunga lea, o le whatawhaitaulanga mu, o le ata o Yesu keriso malona maliu. When the lamb's blood is shed, the lamb is sacrificed, a symbolism of Calvary. Amen? The death of Christ in Calvary, in the sanctuary. No shedding of blood, no remission. I le whale whawhai, o le tūla whono ua, o solia. O lo o iai tu tonu o whale whawhai, la sanga oi, la sanga o Iova. Ua whio mai Yesu, I le mea sili ono pa ia, ina ia whapea na maliu o iai whea, I le whatawhai taulanga mu. In the sanctuary, the way of God is seen. Christ in the most holy place, sitting on the foundation of his throne, the law of God,
The law was broken. Sin is the transgression of the law. As a result of that, death is the wages of sin. But God the Son decided to condescend by way of God in the sanctuary. He represents the ark. He represents the veil. He represents the bread. He represents the lamps. He represents the laver. He represents the altar of sacrifice. Christ is the center of the sanctuary. O Yesu Kiriso, ole o ngā tonu o le whale whai. O ia o le whatu sa umalava, o mea tonu o le whale whai. So you have Christ condescending because the law could not be changed. So he came and paid the penalty of the law. Amen. Maliwa ile o yefia. Ikalevario. A symbolism of the movement of Christ. O fa tu solea o la sango Yova ina yefa peona to tongia tato ang sala. Yo to fire se malu ina yefa peona o fa tasi ai mai lato. Make me a sanctuary that I may what? Dwell among them. Amen. And this is the way God has used in order to connect the human race to him again. Amen. O le asa upo Yesu e fatau I le muli atu ia teia. What is Christ's words to those who want to follow him? I lula tusu Ioane fa. Ioane alum tau pe fa. Ioane sful fa. Alon fai poiono. John 4:14 verse 6. Ioane fa sumar fa alon fai poiono. O le asa upo Yesu e fatau ia te ilato e fia muli atu ia teia. Fa fonga fai poiono a maua fai un tatu fai tau. O fetalai atu Yesu ia te ia. O au nei le ala ma le upumoni ma le ola. E le alu atu lava se tasi tama. Pe ale ui mai ia te au. Jesus says, I am the what? The way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. O au nei o le ala, upumoni ma le ola. E le o atu lava se tasi tama. Pe alea. E ale ui mai ia te au. Aisea. Tu sana saul la veai, wala me fai e tātou, ona la veai tātou ma leang sala e moi. Talu ai wala me fai e tātou, ona la veai ia tātou ma leang sala, ua saul e tua, ina ia maua e tātou, ona whamai leo Yesu, ina ua maua e tātou, a fai e te toi whailangi, muli mai ai, ia te au. Because we couldn't save ourselves, God came from heaven, condescended, reached us through Calvary, and then he says, if you want to make it to heaven, follow me. And I am the way, I am the truth, I am the life. So Christ came down 2 steps. Christ is taking us back 2 steps. Amen? Whalinga mo mualon fai po sumalua. Liulau tusi whalinga mo mualon fai po sumalua. Whalinga mo mualon fai po sumalua. A maua, fai tau, Revelation 1, verse 12, 13. A maua, in whai on tātou whai tau whatas. O au wha liu o na uloa atu lea tu ngā la mepa auro e fitu. O i tonu foi tu ngā la mepa e fitu le tase peo le atali i o le tangata. O ofu ia i le ofu tapu vai. O sia foi lona whatwhata i le fusi auro. Mai lupo la fionga le tua, na au wha liu atu. Ewa ai le leo, na tautala mai a te au. Ua au whali watu, ona au I loa atu leo tu ngala mepa auro e fitu. Sili. O wheo ia Yesu taimilia. Where is Christ at this time? John saw Christ, the Son of Man, in the midst of the what? Golden candlesticks. O wheo ia Yesu. Where are the golden candlesticks? In the holy place. Christ is in heaven. Wailelangi ai. Yesu. But Christ is in the heavens and he's walking in the midst of the what? Golden candlesticks. Olona winga. Ua a fio Yesu langi. Ua fio Yesu langi lea. Le mea paia. Christ is in the holy place in the heavenly sanctuary
100 AD, le taimilen tu sia Ioane tu se whalinga, se lau tia, na ia wa ai Yesu I tono lea, o le mepa ia. Amen? Liulau tusi le peru. Liulau tusi le peru valu, Hebrews 8. Liulau tusi le peru valu. E peru valu, alon fai mua, man fai upelua. A maua fai tau. O le ano le nei o mea o lo tau talai nei. O iai tātou fai tau lang sili e whapena. O leo nofo le tūtam tau o nofo ali o le siciliese. O le langi. O le au auna i le mea paia. Ma le whalif tā whai moni. Sa whatuina e le lii. Ai leo tangata. This is the sum of the matter. We have such an high priest who is set on the right hand of the throne of the Father in heaven, a minister of the sanctuary and of the true tabernacle with the Lord, which the Lord pitched, and not man. Ina wa fio Yesu lang, ina fio Yesu la, il fa ta moni, mal moni. When Christ went to heaven, he went into the real sanctuary. Amen? That the Lord pitched and not man. Mai le lupo la fio ngale tua. Falinga valu, liulau tusi falinga valu. Falinga lom tau pe valu, Revelation 8. Revelation 8:3. Falinga valu lom tau pe tolu. A maua fai tau. O sau foi le tasi a ngelu matu mai le fata fai tau langa. O ia te ia le ipu auro e wha muai me manongi. O vatu ia te ia me manongi e tele. Ina ia vatu ai a tom tau sanga le aupa ia. Umai lumba le fata auro. Ua lumba no whaali. Ai se sila mtau pe valu e tusio whalinga. O le ale isi mea whale lewa wa aia Ioane. Ile malmalu langi. If you have a look at the book of Revelation chapter 8, what is another furniture of the sanctuary that John sees as he looks into the heavenly sanctuary? Olea. Olea ale isi mea whale. Ole fata whaitau langa oa. Mea manong. John sees a what? The altar of incense, the golden altar. O le fasili. O whena iai le fata whaitau langa o mea manong. Mea paia pa mea sinir paia. The question is, where was the altar of incense? Was it in the holy place or in the most holy place? Holy place. O lona winga, whalinga mo mua lua tolu wha lima ono fitu valu. O lo o iai lava Yesu I tono lea. Me paia, meaning, Revelation chapter 1 down to chapter 8, whatever historical events that are happening within those chapters, it's still within the time frame that Christ is in the what? Holy place where? In heaven. Amen? Liulau tusi whalinga lom tau pues fulu. Whalinga lom tau pues sumaltasi. Whalinga sumaltasi alom fai pues sumaleiva. Whalinga lom tau pues sumaltasi. Alom fai pues sumaleiva. A maua, em fai on tato fai tau. Whaavano ina fo il malmalo le tua langi. Ona iloa atu ai leo le ato la au lan whea ngainga ilona malmalu. Ona tupu leo wila ma leo whaitili ma mafue. Ma leo toa tele. Ma leo pula whionga le tua. Ile whai mata upu sumaltasi. O le ale mea whalele wa aia langi. O le ato la au o whea ngainga o sili. O whea I tu tonu o le whalefta whai. O iai le ato la au o whea ngainga. Me sili no paia. What we see in Revelation chapter 11, the temple of God was open in heaven, and there was seen what? Which part of the furniture of the sanctuary? The Ark of the Testimony. Where was the Ark of the Testimony? Was it in the holy place, or was it in the most holy place? Most holy place. Lana winga, whalinga mo mua lua tolu wha lima ono fitu valu iwa se fulu. Olo I tono lea. O le whalifta whai, le me silio no paia. Whalinga is full matasi, ua sui le mewa wa ya Yesu. Meaning, Revelation chapter 1 down to chapter 10, what we have there, historical events. You got the 7 churches. You've got the what? The 7 seals. What else do you have? The 7 trumpets. All these 7, 7, 7, the progression of these events bring us down to Revelation 11. Revelation 1 down to Revelation 10, you've got the what? Jesus in the holy place,
When we get to Revelation 11, there's a movement of Christ from the holy place to the most holy place. Lona winga wa suila me wa ya Yesu falinga sumatas. Amen. Wa sau Yesu mal me silio na pa ia nga ilea. Anga me pa ia nga il me silio na pa ia. O to fo Yesu I tono lea. E tonu ol meolo iailo na mamalu fa se kina. Ai nga wenga Yesu ol fa e tonu ol vaenga lea. Jesus returned back into the most holy place in heaven because he has a role to do. In the most holy place there was a law. The reason why Christ died was because of the broken law to save us. So Christ now enters into the most holy place, and the Father is now sitting on the throne. Amen? And as Jesus comes into the most holy place, he comes in the most holy place as a what? As a high priest. You know, wasau Yesu, mai le mea pa ia nga le mea silio pa ia, o le upola fionga le tua le perevalu, o lo o iai lea, fai taulanga sili o lo le langi, o lo fa peo na faia le faivolea, o le fautua. The Bible says Jesus Christ enters the holy place, and then he enters the most holy place in Revelation 11 as the high priest. We have such an high priest who is set on the right hand of the throne of the Father in heaven, a minister of the sanctuary and of the true tabernacle which God made and not man. E faima. En faima fai tau lang sili. Me mafuanga lea, ele fai e tatau mea pristua mania. Man malusa. Leangol tala le lei. Ina ua mavaelea, le man malu le tua, na fa umai nan man malu, polea, whenga inga tuai, au whenga inga fauea. Le malu la o langi, o le altato pristua, o Yesu, o lo langi. Amen? This is why we do not have priests or priestors or priesthood. Because the sanctuary was destroyed, and the sanctuary in heaven now kicks in. And the high priest is where? Is in heaven, pleading for us. Amen. O ilai mun muli ai tātou lea. Whai tau langi sili. O I tātou alo I whea. Ele lotoa o le ato la langi. We are in the what? Outer court, a symbolism of the world. Jesus condescended, died, and then Jesus says, I'm the way, I'm the truth, I'm the what? Life. If you want to follow me, if you want to get to heaven, what? Follow me. Wau neo le ala o moni ma le ola. Ele ai lava se tasi o atu tama pe alea. Ui mai atea. O ta ua lea o valo anga lua fe tol se lau. Ai sea. O valo anga lua fe tol se lau. E a mata fali ma fitu tilamo. Ai umalea. Tasi valu fa. E o mai la tātou tasi valu fa. Ua uma mai Yesu ma laulangi. Ua uma mai Yesu ma me paia. Ua la sia Yesu. Le vaenga muli o le talalei. Ua la sia Yesu tono le me paia. Me silio no paia. This is why the sanctuary message in the 2300-day prophecy is very important. Because it starts from 457 BC. Comes down to the coming of Christ. Symbolism of the outer court. Jesus goes to heaven. John sees Jesus in the midst of the golden candlesticks in the holy place. Revelation 8 says he sees the golden altar still in the holy place. And then Revelation 11, you see the changeover from what? Holy place to most holy place. The final step of the 3 steps to get to heaven. Wa ne ole ala o moni maleola ola na winga mal tasvalu fa se pa ia tenil nei mal lumanai o tato yai 25 unga ole tala lei. Meaning from 1844 onwards, the way, the truth and the life, we're in the last phase of the plan of salvation. That's the time we're living in right now. Amen. Falingas fulu. Fotiel malu, fa fonga falingas fulu. Fai pue valu se fai pue eva. Falingas fulu. Fai pue valu. Maleva lula tusi falinga lom tau pas fulu. Revelation chapter 10, falingas fulu. Falingas fulu na vai Ioane se angelo sa umalangi. Tulo na vai fanua, tulo na vai lia.
E sami. O le atau ua whapeo na alu le wheau le whea. E le laulangi atoa. In Revelation chapter 10, John sees an angel coming down from heaven with a rainbow around his head and with a book in his hand, a book that is opened. And this angel stands on the land and sea, which symbolism, an angel comes from the word angelos, meaning messenger, which means a message comes from heaven with an open book, and this message is to go to the land and sea, global. And this message that comes from heaven, whafonga whalinga sfulu whai puevalu, whai tato whai tau, whai puevalu. Whalinga sfulu, alon whai puevalu, se paia whai puesfumatasi. A maua, whai tau. O le leo foi na au whalongo ai mai langi. O toi tau tala mai a te au, o whape mai. Alu ia i nā tango le tusi titi o fola. O le lima o le angelu, o lo tu i le sami man whanua. No alu atu ai lea i le angelu mau whai atu ia te ia. Au mai a te au tusi titi. On whapea mai ai lea o ia ia te au. I nā tango ia iai, mai e aina. E o ona i lau manawa, ai su malia i lau ngutu e pei o le meli. Ona o tango ai lea i le tusi titi, nai le lima o le angelu, ma au aina. Ona sua malia ai lea i lau ngutu e pei o le meli. Ua uma ona au ai, ona lea i lau manawa. Ona whapea mai ai lea o ia ia te au. E au ina e toi babalo, i nuu matu nuu, ma ngana ese, ma tupu e tōteli. La mea o tupu i. O sau le angelu ma langi ma le api, po le tusi, o te tala. Whātu le angelu ia Ioane, ia ea. Ia e ai. E sua malia lea, e le ngutu aia, o ona al manawa. Ina o ona al manawa, ona whamaila o le whātununga, e aona e toia. Vavalo. If you have a look at what's happening here, the little book was in the hand of the angel. It was what? Open. And the Bible says he was told to come and take the book and eat it. When John ate the book, it was sweet in the what? It was sweet as honey in the mouth, but it was what? Bitter in the belly. Meaning that whatever is in that book that was open was sweet to proclaim, but when it sunk, it was what? It was bitter. And then the Bible says, thou must what? Prophesy again. Meaning, whatever is in this book that was open must be a what? A prophecy. The context could demand that it must be a book of prophecy. A prophecy must be fulfilled in Revelation chapter 10, and it was sweet in the mouth, and it was what? Bitter in the belly. O onailia. Il manava ai sumalia il ngutu au tusi le tusi le valuanga tusi valuanga. There's only one book that was closed. That is to do with prophecy. Daniel 12 verse 4 says, seal the book until the time of the end. Many shall run to and fro, and what? Knowledge shall be increased. The book of Daniel. O le alvalo anga le sa whapea o na talaina al whalinga o lam tau pues fulu. Alvalo anga al tanielu e valu alon whai pues sumalfa. What prophecy was open in Revelation 10 was Daniel 8 verse 14, the 2300 days. But something happened. There was sweet in the mouth, but it was what? Bitter in the belly. E me an tupu. Matango fiera ave inor feau. Ai sa o ona. Lona iunga. Ona whamaila rupo la whionga le tua, tauna e toea, e toe vavalo. Whauinga ina Ioane, whamaila rupo la whionga le tua, whalinga alon tau po sumatasi, alon whai momua, liulau tusi whalinga sumatasi, alon whai momua. Ai sisile whalinga sfulu, e umare mau, e aona e toe vavalo. Ona toe te tala mai le whalinga sumatasi, o lo whapea ona wha solo pel manatu, whafonga whai po momua. Ona tuina mai lea ia te au le u e peos toto. Ua tu mai foi le angelu o whape mai. Tu la ia i nā fuatia i na malumalu o le tua. Ma le whata whai taulanga, ma ea. Tapua iai. After Daniel 10 verse 11, it says thou must prophesy again. The thought didn't stop there. It continued in verse 11. And in verse 11 it says thou must what? It says what? Give me a rod like unto a rod, a reed like unto a rod. And the angel stood saying, rise and measure the what? The temple and the what? Altar and then that
worship therein. O lona winga, o le whiau le sa whapea na se, le sa whapea na o ona. Sumalia mutu ai o ona manawa, o se valo anga mal tusio tanielu, sa whapea na alanga ina il whalinga sfulu, au le iol tas val whapo se taimi lava lea, aver whiau sa sumalie, ai whalinga mai wa ona, o se se lea, ave ino whiau. Ona whamai leo rangelu, e aone e toia, vavalo, au le anu ta upo e valo ai. On man malu, o le afuaina lea, man malu. It seems like, Revelation 10, a message was given that is a prophecy from the book that was sealed, but now it's open, which is the book of Daniel. A prophecy from the book of Daniel that was sweet in the mouth, but its fulfillment was what? Was bitter. In other words, it seems like those that carried the message in Revelation 10, they understood the prophecy, but they didn't fully understand the prophecy. So when the prophecy didn't come to pass, what happened? It was bitter. Amen? But the prophecy is about what? The sanctuary. Then God says, measure the temple. Prophesy again, because this is about the sanctuary. Amen? Tasivalu fa payeina in man malu. Now, se tato vava ail me ta or fa payeina or man malu. Ole upule fa payeina or man malu. Pole fa maina or man malu. Pole cleansing of the sanctuary. E sau mai il whenga inga tuai le tusi o Levtiko. This cleansing of the sanctuary in 1844, it comes from a feast day that was done by the children of Israel in the days of old. Levtiko suono lusumaliva. E ei le aso e tasi o le tausanga sa whaatanga eo na alu whai taulang sili mai le mepa ia anga ilea. Me silion pa ia. E alu lar whai taulanga, ina ia whapea na whailea, le tong yola moai, mo le nuu o Israelu. In the Old Testament, when you sin, you bring your lamb. You slaughter the lamb is sacrificed and burnt in the burnt offering. The blood, every day, the priest will take the blood into the holy place, and the veil that separates the holy place from the most holy place, he sprinkles the blood on the veil. And that's what they used to do every day. If I sin today 10 times, and I repent and ask the Lord for forgiveness, I go 10 times with 10 sheep, and I kill the sheep. The lamb will catch the priest will catch the blood, and then take the blood into the holy place, and sprinkle the veil with the what? With the blood. O le mea na whaia o le ata o le toto te mai mamoe, wa malingi o noi. O noi tātou ang sala. Avela ia le toto lea, whasau lea, le ia pui o le manumalu, e whamangaloina o ang sala, ai le whamangaloina o e maumai. E whamangaloina o ang sala, ua pēr mamoe, ua maliu Yesu, ai olo o iai pēr lea. Le record o awang sala i tutono lea. O le malu. My sins are forgiven. The lamb is slaughtered. Therefore the blood is caught, taken into the holy place, sprinkled on the veil. My sins are forgiven. I go back, but the record of my sin, that blood is a record of my sin, is recorded in the sanctuary. Meaning God forgives, but he hasn't forgotten in the sanctuary. That's why at the end of each year, there was a day called the Day of Atonement. And that Day of Atonement, in the services of the Jews in the olden days, the high priest will then go into the sanctuary and cleanse the sanctuary. Maumai. Eno po mawai. Tasi le asol tausanga. Asol tongyola. E alu ai fai tau lang sili tono me silion pa ia. Me pa ia man me silion pa ia. E wha mamalea. Pe wha pa ia ina lea. Le man mal. Mena tupi on po mawai.
Levtiko sumalono lu sumali. Mailu pula fionga letu. This shall be a statute forever unto you. In the 7th month, on the 10th day of the month, ye shall afflict your souls. Ole upule afflict your souls. Asusu elea ye anapongi. Ile aso lea. Ole aso tongyola na anapongi ya ile nuoi. O Israel. On this day, the Jews and the Israelites would fast. Mailu pula fionga letu. Levtiko suon tosfulu. For on that day shall the priest make a what? Atonement. Ile aso lea, ole a faya elea. Faitau lang sili lea. Le tongyola. Le aso lea tau, le aso tongyola. Ole aso tongyola, faya faitau lang sili tongyola moai. Mo Israelu ina ya. Fa maina. The priest will make an atonement for you to cleanse you, that ye may be what? Cleansed from all your sins before who? The Lord. Ina ye fa peona fa maina tatou ang sala ilumoi. Ole tua ua fa mangaloina aileia fa ngaloina. O tatou ang sala la o lo fa peona I tono lea. Ole fa le tafai. Ole fa unga la tausanga ole a ave sea I lo le record la. O ang sala mai fa le tafai. In the end of the year, the sins that haven't been forgotten, recorded in the sanctuary, is what? Is removed. And therefore, it's forgiven and forgotten. Amen? So, ninga le sa fai on po o Israel. Daniel 8:14. Unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Ile tasi valu fafa na a matai lona av ese fa malia. Malmalu lang. E a mata mai ea. E a mata mai malmalu. Fuatia malmalu. Ai awur fuatia la toi fafo. Amen. In 1844, the cleansing of the heavenly sanctuary, the records of those that sinned, that have died from the days of Adam all the way through, God is now cleansing the records of the sins of all those from Adam up to our time. Amen. And beyond. Pasolo tatum tau. Ile taimi lea, safa peon fa ngai ele tua. Ya oti elua. If you read Leviticus chapter 16, it says what? Aaron shall cast lots for the 2 goats. One lot for the Lord and the other for who? Scapegoat. Elua oti safa peona mai ele aso lea. Ona fa peona on faile vili, e filfilia po le ale oti o le tua, ma le oti ai. So 2 goats, 1 goat for the Lord, 1 goat for who? For the devil. Mai la po la fionga le tu, o fa e au o le faitolang sili lunga le oti le tua, on fasia le o le oti, ai ave le toto le oti, ave fa sau lea, le me sili ona pa ia. Ina ua alu la ia lea o le faitolang sili, fa sau le me sili ona pa ia, ile toto le oti, ua fa mamal me sili pa ia, fa mamal me pa ia, ona au mai le ia le ele faitaulang sili. E ala I iata fatusa, ua mamale malu, ua amayang salana, ona ia fa e ala ia I lunga lea. O le oti el tia Apollo. Ina ua fa e ina la e ia lunga le oti el tia Apollo, o ang sala maia sai tono al faltafai, ua fa mama, ua fa mangalo le tua, ua fa ngalo le tua, ai ua tu mai lunga lea. O le oti el tia Apollo. Ona avela ele el tia Apollo I fea. Ile bao. What happens here on this day, when the Lord's goat is chosen, sacrificed, the priest takes the blood of the sacrifice inside the sanctuary. He sprinkles the most holy place and the holy place, a symbolism of cleansing the sanctuary with the blood of God's goat. Then he comes out and he puts his hand on the head of the devil's goat. And then when he puts his hand on the head of the devil's goat, it's a symbolism that he has cleansed the sanctuary from the records of your sins. He has brought the sins upon himself, and he's put it upon the devil, and therefore all the sins that have not been, that have been forgiven, that's in the sanctuary, that have been forgiven,
They've been transferred onto Satan, and then Satan's going to pay the penalty. Every sin that has not been forgiven, everyone on earth is going to pay for their own sin. Are we following? But every sin that has been forgiven, it will be transferred on the devil, and then I live in heaven, and the devil pays for my sins. Momai. On mele o tu puifea. Il fal tafa il lang. Il taimil nei. No fole lofa. Levtiko suono lusfulu. Fai e lungolea. Ole otia satani. Ona avele olea. Ole oti vao. Papertania. Reconciling the holy place. After he's reconciled the holy place. Tabernacle, congregation, altar. Aaron shall lay both his hands upon the head of the live goat. Confess over him all the iniquities of the children of Israel. Putting them upon the head of the what? The head of the goat. Goatai. Asatani. Ona alia. Ona avela ia leolea. Ole otia satani. Ile vau. Ole ata olea. Ole meleniuma. Amen. Ole ngaluenga ole o whaia I te tonu ole mea sili ona pa ia langi. Mai le pola fionga le tua. Mai le taimi na fio a Iesu le langi. I le mea pa ia. O le taimi le sa wha peo na tau na ola I tātou se o langa. O langa man malo. Tau se le fia. Tolu stepu na sau a Iesu ma le langi. Tusa ma le tua. Tangata. Polonga. Tolu stepu nto e fo I a Iesu langi. Ala. O poni. Mane. Ola. O le vaenga la leo le upumoni. O le vaenga le sa soifua a Iesu se o langa manu malo I le angsala. Lona winga, mai I taimi ti a tolu tasi no wa fio Iesu langi, se pa ia ti a tasi valu fafa, sa te tau no ola I tātou se o langa manu malo. Mai le tasi valu fafa, wa te tau no ola I tātou se o langa ato toa. Amen. AD 31, when Jesus went to heaven, he was in the holy place. He had a holy place experience. This was the daily service. Remember the daily you sacrifice the lamb, the blood is brought in here, sprinkled in the veil. Remember that? So Jesus lived this life when he was on earth. He lived the life of eating the bread, studying the word. He lived the life of prayer. And then he lived the life of what? Preaching. Doing these three things, Christ became he was living a life of holiness. So when we leave the way, which is Calvary, we come and live a life of holiness. When it gets to 1844, the cleansing of the sanctuary, we live a life of perfection. Because we're under the judgment. Amen? Mele o tatu ia te mil nei. Ioane lima on fai po lima lusuma lua. Mai le pola fionga le tu Ioane lima on fai po lusuma lua. A maua. Fai tatu liu ia Ioane lima on fai po lusuma lua. A maua. Fai tau. A wā ele whaamsino ele tua e setas. A ia tuu mai le atalii. Le whaamsino ngā malava. Amen. The Bible says, for the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son. O le upala fionga le tua, o ai e whaia al whamsinonga, o Yesu. O ai na whaia al tongiola, o Yesu. O ai na whaia al tala le e whavau, o Yesu. O lona winga, ua whaonga Yesu me malava. Ua whaonga le tua wala malava, ina iala vea ia I tātou. Who did the sacrifice in Calvary? Jesus. Who came from heaven to save us? Jesus. Who is our lawyer and is going to be the judge? Jesus. In other words, God has done everything in order to save the human being. Amen? Jesus. Ai ona o tātou ang sala. Ua. O tu ese sei nai tātou. Lona winga. O le taimi mai tasi varu whawhase pa ia le taimi e whio mai Yesu. Ua te tau o na tātou tā ofi le mea lea o lea. Le ansala. Amen? Because sin separates us from God.
from 1844 onwards, we are to stop living in sin. In other words, we need to be victorious over sin. Amen? Tasi walu wha se pa ia le toe fio mai o Yesu, whalinga tolu, o lo iai le kalesia tau le kalesia o lau tikaia, o la tau i lalo le whamsnonga, whalinga sumar wha alon whai pue fitu, liula tusi whalinga sumar wha alon whai pue fitu, whalinga sumar wha whai pue fitu, whai pue ono mar fitu, Revelation 14 verse 6 to 7, whai on tātou whai tau, na ulo fo le tasi a ngelu o lele tau lo to inga langi, o ia te iel tala leie wha vau e folfola atu i e nofo lau langi. Mai tu a inga mangana es manu. O whape atu ma leo tele. I o tau matau le tua ma vatu ia te iel vi inga. Wau o mai le tu aso lan whamsnonga. Ma i o tau ifo le na whaia langi mal whanua mal sami. A toa ma puna o vaile. Upo la fionga le tua. Mal tas valu wha. A mata le ka le sia o lau tikaia. Wa a mata whamsnonga langi. Mai le tasi valu wha, wa langa le whiau a ngelo to tolu, i o tau matau le tua, ma vatu ia te ia le viinga, a wa o mai le tu waso lana whamasnonga. Revelation chapter 3, it's got the church of Laodicea. Laodicea means a people being judged. You got Ephesians, Smyrna, all the way down to Laodicea, 7 churches. The last church is Laodicea. And Laodicea means a people being judged under the judgment from 1844 onwards. Revelation 14, verse 6 and 7. I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, to every nation, kindred, tongue, and people, saying with a loud voice, fear God, give glory to him, for the hour of his judgment is come. Lona winga, tasi varu fafa a matalea. Msnong, se vatu se footnote. Mafu angana e ta ua ilea. Ma tau le tua, ma ave lea, vei inga. Wo tau sila fia le whiau leo le ave vi inga. O le whiau leo le ave vi inga, ma le whiau leo ma tau le tua, e wha tau tu la fongo manga lua. A leo stai lai tu la fono i manga lua, e le sao il whamasnonga. Ma fuanga na ta ua e whiau lea, ave vi inga. O le whiau nau tu mai le tua i sau nia tangata, ina i whapea na mau e latou, le whamaina o le manmalu, ina i whapea na mau e latou, le manmalo i amsala, ina i whapea na mau e latou, o na tu luma whamsnonga, ai le ai se whasanga. Amen. O na matuam tau tia o le whiau. E tau lan tātou sustai le tua. Amen. The message is very important. We need to live a life of victory. But in order for us to live a life of victory, we need to give glory message. Because if we don't understand the give glory message, we won't have a preparation for the temple. If we don't prepare for the temple, the Holy Spirit will not dwell in us. If the Holy Spirit doesn't dwell in us, then we don't have victory over sin. And if we don't have victory over sin, we will be found wanting in the judgment. Au Yesu ke riso. Ole o ngā tonu. Amen. Oi if you sau ya Yesu tai aune. Who would like to come to Christ this Sabbath? Amen. If you do, raise your hand. Amen. Who has understood this message? Amen. Ore tala leilea e au mai e tātou a ngai le tasi walu whawha. Ore tala lei o lona o ngā tonu o Yesu Keriso. Yesu le sa maliu I Calvario. Ina e whapea na whai I tātou mona I le langi maleo lai whāwhā. Amen. A fia tu lai mo Yesu tai au nei. Whai on tātou tu lai whatas. If you want to stand for Christ, let's stand together. If you've understood the message, let's stand together. We can understand where we are in Earth's history. Praise the Lord. Let us pray. Lo mātou te mai langi, mātou atu o luma le neitu la o lo sapati, mātou te whaftai lo fio lo whatasi mai. Whaftai te mā, I le whamalam la maino lo fionga I le nei tai au. Mo le whatasi mai a te mātou te tasi ta upu o le nei sauninga. E whapeo na
whatupuina lau fio, le whatu ua whapeona luruina. Pule lau fio lau ngaluenga I tonu o whatu ma whina ngalo ma loto o lau whanau. Ina I whapeona mātou talia ina lau a fionga. Ele swafo Yesu o le mwalau tuai nei. Amen.